Nalazimo se u starom koraku u manastiru Sveti Arhangeli. Šta je, eto nešto ukratko da ispričam što je vezano za ovaj manastir. Znači zadužbina cara Dušana i crkva koja mu je grobna zadužbina, unuk Milutinov i sin Stefana Dečanskog. Svako je imao svoju zadužbinu, pa tako i on odlučio ovde kada je došao u Prizren, koje mu je bilo posle proglašenja za cara u Skoplju. Prizren mu je bio prestoni grad. I onda je ovde 1343. godine odlučio da ovde sagradi manastir i bukvalno i grad koji se vidi na snimcima kako je to izgledalo u to vreme. Grad je izgrađen za 9 godina, što je po meni i sadašnjom tehnologijom mnogo teško da bi izveli takvu preciznost i takvu umetnost. Ovde je bilo je od 230 do 250 monaha, to je ovaj deo, donji deo. I iznad je bio Drvengrad i Višegrad i dvor cara Dušana na vrh gore. Grad se prostirao na 6,5 hektara. Mi ovo sad što vidimo 10-15%. Možemo samo da zamislimo kako je to izgledalo. Ako postoji priča da je samo unutrašnjost crkve Svetih Arhangela vredela kao cele Dečane. To potkrepljuje podatak da je crkva jedina crkva u pravoslavlju koja je imala reljefni pod od nekih 3 cm i koji je bio ispunjen sve te šupljine su bile ispunjene sa zlatom i dragim kamenjem. Smrti cara Dušana 55. godine nasleđuje ga sin Uroš Nejaki, i samo ime kaže, i vlastela počinje da carstvo polako razgrabljuje. Nažalost, vrlo brzo dolazi i do Kosovskog boja i Srbi se ili se sele odavde ili se poturčavaju. Manastir grad nikad nije osvojen, nikad nije ni napadan. Jednostavno se dešava da Srbi napuštaju ove prostore, oni koji su ostali prelaze u islam. Turci na ovim prostorima nisu fizički bili do 1345. godine. Kada su se pojavili ovde, još više počinje manastir, monaštvo se seli i onda dolazi 1615. što je bitno za ovaj manastir, Sinan Paša, poturica isto iz ovih krajeva, koji je hteo da bude veći Turčin od Turčina, napisuje ferman sultanu da ovde srpske bande presreću karavane za Makedoniju, jer je put Prizren prema Makedoniji išao vuda preko Tetova, i dobio odobrenje da ovo sruši ovaj manastir, ceo grad, i od ovog kamena je napravljena Sinan Pašina džamija u Prizrenu koja i dan danas stoji u Prizrenu. Postoji i kamen koji se i danas vidi na kome je uklesan krst dole u Sinan Pašinoj džamiji.
grad ko grad i srpstvo propada na ovim prostorima. Šta je bitno za Sinan Pašu, to sam zaboravio da kažem, da kad je sultan čuo da je to prevara, poslao mu je Svilen Gajtan. I Svilen Gajtan znamo šta znači kod Turaka i onda se sam se obesio. A tamo u crkvi postoji stup gdje su prilikom rušenja urezali krst, jer fizički nisu mogli da odnesu ono što su Srbi napravili, nego su sekli deo po deo, što može se vidi dan danas. I onda kad su taj noseći stup isekli na 4 dela i napravili krst, počeli su da se razboljevaju i od tad je po nekoj legendi prestalo rušenje ovog grada. Što se tiče Sinan Paše, tokom godina meštani svih vera raznose kamenje, prave se kuće, prave se ograde, prave se mostovi, tako da ovo do 1927. godine je ruševina za vreme kralja. Ovdje se vrši arheološko iskopavanje, grob cara Dušana gdje je danas, tu je nađen skelet cara Dušana i sve vredne stvari i iskopine, sve što je vredno i dan danas se nalazi u Skoplju. To je bilo zato što je krunisan car Dušan u Skoplju i sve su i dan danas u muzeju u Skoplju se nalaze, sve što je vrednije nađeno tamo se nalazi. A mošti cara Dušana od manastira do manastira su premeštani, tako da je danas u crkvi Svetog Marka u Beogradu, tamo se nalazi. Do 97. godine ovo je služilo kao izletište. Vikendom su ovdje igrali fudbal, šatori, roštilji, kupanje na reci, da bi 97. zaživelo monaštvo, muški manastir. Nažalost počinje rat vrlo brzo i 99. godine oca Haritona UČK vojnici otimaju, ako može se nazovu vojnici, otimaju, on je krenuo za prizemnu nabavku hrane, otimaju ga i muče ga, ne zna se tačno koliko dana šta, telo je nađeno, glava nikad nije nađena, obdukcija je pokazala rane u predelu srca, svi prsti polomljeni, pršljenovi polomljeni i glava odsečena oštrim predmetom. Monaštvo i dalje ovdje ostaje, da bi se opet 2004. godine martovski pogrom u prisustvu nemačkog kvora, Šiptari opet pale konak, čak nemački kvor ne reaguje ništa, čak i sklanja monaštvo da ne provocira Albance. Neko njihovo objašnjenje. Da bi do 2008. to stajalo i počinje obnova ovako kako danas vidimo. Nažalost i danas ne dozvoljavaju da se išta obnovi. Sve što se tiče Mistrije, Mešalice, ne postoji mogućnost da se nastave radovi. Objašnjenje je da je ovo arheološko nalazište, jer za vreme komunista ovo je proglašeno arheološko nalazište i danas se vodi kao arheološko nalazište. Opština Prizren je vlasništvo zemljišta, a mala crkva Sveti Nikola koja je počela obnova, koju su zabranili, nema građevinsku dozvolu. Tako da mi danas ovdje sedimo u skučenim prostorima i nadamo se da jednog dana da će to da dozvole da se obnovi. Poseta ljudi? Što se tiče poseta ljudi, ja mogu da kažem u velikom broju i radujem se tome, ali se plašim kao meštanin koji sam rođen na ovim prostorima, da se ne pretvori Kosovo i Metohija u turističku organizaciju i obrezak manastira i da u Beogradu pevamo oj Kosovo, Kosovo
i da nosimo neke majice. Što imate da poručite To je mladima? moje mišljenje. Mladima što imate da poručite? Mladima, pa dođite ovde da živite. Imao sam letos, studenti su dolazili i sedeli smo u bašti i pitali su me šta bi bilo kad bi nas 35 se oženilo i da dođe ovde i pitaju da li ima se kupe kuće, ono, nažalost što Srbi prodaju sad Šiptarima. Ja kažem ima još uvijek, ali je problem da li je država, ja mislim da nije stala država, mislim da nije neki problem za državu da ako već neko hoće da proda, da to otkupi i da pokloni crkvi, porodicama, ali je problem deca, to je bukvalno treba se krene od nula. Što se tiče ovog dela. Za sad do godinu Prizrenu? Ne, do godine u Prizrenu ne važi. Ja to svima kažem, smanjite to na 6 meseci. Može. Pa na 3 meseca. Hvala lepo. Simbero doni dato na chiasete,